जुजलपा नमस्ते भिसुठा नेपाल भाषा समाचार जुनावया जी विनिता जी सञ्जिला ठौँ नेपाल सम्बत चिन्ससौ पिद डिल्लागा टिटिया तिथिखा 2077 साल असार 24 गते बुधबार अथे 2020 साल जुलाई 8 तारिक तिखा महानगरपालिका या वंगो असार 4 गते निसी न्यागो नेकगो नगरसभा कोसागो दो नेकगो नगरसभा या पेकगो बैठक विनियोजन बिटेक व वार्षिक बजेट लिसे कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित जुगो ख असार 4 गते निसी सुरजुगु महानगर या नेकगो नगरसभा नापाङ्गो निखुनु ये महानगरपालिका या प्रमुख विद्यासुन्दर साके नीति तथा कार्यक्रम न्योबयातिको खसा उखुनु हे चंगु निगुगु बैठके नीति तथा कार्यक्रम याटकया सालान जुगु ख वयालिपा असार 10 गते चंगु मेगु बैठके महानगर प्रमुख साके आर्थिक बिटेक व उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ वैगु आर्थिक दया महानगर या बजेट व विनियोजन बिटेक न्योबयातिको ख अनलिपा असार 18 गते चोंगो सोकगो बैठके आर्थिक बिटेके व्यापक सहलग्याना पारित्यागो खसा असार 21 गते चोंगो लिपाङ्गो बैठके जेट कार्यक्रम व विनियोजन बिटेके सहल व्यापकको ख बैठके सोगु पेगु न्यागु सूची लेखा समिति या संयोजक ध्रुव प्रसाद त्रिपाठी न्यायिक समिति या दुज सरोज ढुकाल व सुशासन समिति या संयोजक हुमादेवी आचार्य हेबयादिगु प्रतिवेदन व्यापक सहल लिपा पारित जुगु ख खुकगु सूची विविध विषय दुथ्याका तगु दुस बैठक या कार्यसूची विविध लिसे खुगु विषय त दुथेका तगु ख नापाङ्गो सूची आर्थिक वर्ष 2077-78 या वार्षिक बजेट व कार्यक्रम में साल व पारित यागु दुथेका तगु खसा निगुगु विनियोजन बिटेक याटकया दफावार सहल याना पारित यागु ख सरकारौं शैलेश थापा क्षेत्रीयबाट निचाम प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बरुवा यागुदो मंगलबार चंगु मन्त्री परिषद बैठक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी थापा याटा आईजीपी बरुवा यागु ख थापाले से एआईजी हरिबहादुर पाल महानिरीक्षक जुइगु प्रतिस्पर्धा लाना चंगु खत्तर सरकार एआईजी बरुवा 1 नम्बरी दुम थापा याटा हे आईजीपी नियुक्त यागु ख नुम थापा महानिरीक्षक रूपे 22 महिना नेपाल प्रहरी या नेतृत्व येगु चुगुदु नेपाल भाषा मंका खलक यनाटगु व जी कवि चित्रकार हृदयदान यनाटगु जग्गा अनन्त मंका खलया हे नामे संस्थागत रूपमा दर्ता जुगुदु मालपोर्ट कार्यालय मंका खलया नामे संस्थागत रूपमा उगु जग्गा नामसारी याको ज्या जुगु ख नेपाल भाषा मंका खलक थगु हे दबु छेदनिगु तातया उगु जग्गा यनाटगु खसा थुनी सोंगु दशक न्ह मंका खल पाखि दे दश यमरि पुनि खुनु त्यो छिट्यो फना मुगु थेबा पाखि उगु जग्गा न्यागु ख लिसे उकिया नापस चंगु छगु जग्गा जी कवि चित्रकार हृदय मंका खलया त दान कथा बियादिको ख निगुलियाना आ मंका खलया नामे मुख नि खुगु आना जग्गा दोसा 400 न्यू वर्ग मिटर जग्गा डटा जुगु ख ये महानगरपालिका 15 वडा स्थित होटल बज्रया ल्युने सठो जग्गा लाना चंगु दुसा मंका खला विविध रूपमा डटा मजुनीगु जुया उबले मंका खलया तत्कालीन पदाधिकारी पिन नाय पद्मरत्न तुलाधर नगो दुर्गालाल श्रेष्ठ छयान्जे मल्लके सुन्दर व डापरे काजीलाल श्रेष्ठ या नामे उगु जग्गा डटा यागु ख ये या कलंकी स्थित मालपोट जाकुठी वना दुर्गालाल श्रेष्ठ मल्लके सुन्दर मधुम पद्मरत्न तुलाधर जहान नीलशोभा तुलाधर मधुम काजीलाल श्रेष्ठ क्या प्रवीणलाल श्रेष्ठ पिन्छ सहर्ष उगु जग्गा मंका खलया नामे पास सेनादेखो ख सोनिगले कोरोना भाइरस संक्रमण यालिया निया निथा अपो जुजु वंगु दोसा मिको मंगलबार तक जग्गा हाक्न नि च्यामेसित कोरोना लोगो ख संक्रमित मध्ये ये चिनपेमा खोपे पेमा येले चिमा जुगु दोसा सोमबा वो नि पेमा संक्रमण जुपी लोगो ख साइतबा सुइमा संक्रमण जुपी लोगो ख स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम मन्त्रालय कथा मंगलबार थपी ये न्यंक निसव पेमा नुपी संक्रमित थपी जुगु कोरोना संक्रमित यालिया जिन खुडो व सचिव जिन सुखी चाम जुगु जानकारी बेगुलो स कोरोना या लोचा कया नेपालले सुइ न्याम सिथुको दो
बुंगडिया या त थौ रथे बिजेकेगु कोछिना तगु खसा कुठी संस्थान येला थुक्था या ज्याजुले मिग पंग थंगु दु संस्थान जिल्ला प्रशासन ज्याकु येले मंगलबार चुंगु बैठक ड्य या त रथे बिजेकेगु ज्याजु या त स्थगित याकु ख बाराही व यवा गुठिया टेस येला संस्थान या के पुसे बुंगडिया या रथ देकीगु ज्या छु न्याने से याकु ख ठ्याम ठ्याम ठाथे रथ देकीगु ज्याको ज्यातुंगु खसा लकडाउन हुने तिथि कठौ दुई मफुगु बुंगडिया या जात्रा ठौने से नेकेको कठौ येला महानगरपालिका या प्रमुख श्री बाबु महर्जन्नाप निवास समुदाय ठिठी जातीय समाज या प्रतिनिधित्व चुना ठौ दे या त रथ बिजेकीगु निर्णय याकु ख ऐतिहासिक सांस्कृतिक निवा बस्ती खोकना या जनता या त ठगोबी वा पी मब्युसी जुगु प्रहरी दमन या त कया निवा निर्वातेस विरोध मको दु नेपाल सम्पत्ति 840 तसलागा चौटुटी असार 20 गते राज्य पुलिस प्रशासन छला खोकना बासिते त थगोहे बुई वा पी गुली अवरोध याको ख प्रहरी या थगु बर्बरता व दमन प्रति विरोध मको से जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ निवा निर्वापी मल्लके सुन्दर तीर्थराम दंगल पवित्र बजाचार्य उमेश श्रेष्ठ व सुजित बजाचार्य पिन्सथ मिग छगु वक्तव्य हे पिकागु ख राज्य याथु दमन संविधान जनता यात बिया तगु मौलिक हक या हनन जुगु थासै निवा निर्वाते संठो कटना या छानबिन याना राज्य प्रशासन यात गलत कठ छपी दोषी तेत कारबाही माग्न यागु दो प्रहरी दमन अन्तर्राष्ट्रिय कानून व मान्यता अख जुगु न नेथना तगु दो वक्तव्य था तगु आदिवासी सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन स्वनाचंगो लागे राज्य विकास निर्माण या ज्ञानके बले प्रभावित जनता या समर्थन व इच्छा नेने मागु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता व कानून दो नेपाली कानून पालना येगु जिमा कया चंगो राज्य व सरकार न थो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता व कानून अख वने मखो थगो भूमि फर्स्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी आदि विकास या नामे राज्य या त उपभोग या के बेटा खोकना बासी अस्वीकार यागु ठोकर ना क्योंगु दुठासे सरकार ठो सम्बन्धी आ खोकना बासी नापन संवाद या मागु व विकास या योजना अनुमोदन या कुटा बाहेक विकल्प मधुगु खम वक्तव्य नेथना तगु दो जनता या चाहना अख या विकास थैगु दलाल दे चाहना या विकास सुई थासे राज्य दलाल या पछि मखु जनता या पछि वे मागु माग्न वक्तव्य नेथना तगु दो जनता या पछि मधुगु सरकार व राज्य प्रणाली विरुद्ध संघर्ष जुइटासे सरकार या त जनता या अधिकार या पछि सचेत जुइटान वक्तव्य थया तगु दो यी महानगर दुने लागू ए डिभिजन क्लब टेटर चिगु लाख तक दाङ गुहाली गएको दो यी महानगरपालिका थगो क्षेत्र दुने लागू खुगु ए डिभिजन क्लब या त मिंग दा लल हागो ख राष्ट्रिय सभागृह जुगु ज्याजले मेयर विद्यासुन्दर साके मच्छिन्द्र क्लब सरस्वती युवा क्लब हिमालयन शेर्पा क्लब काठमाडौँ खेल मण्डल एनआरटी संकटा क्लब व मनाङ मस्याङ्ग्री क्लब या त चिगु लाख तक या चेक ललना दिएको ख ज्याजले नौनादेशी मेयर साके कासा ख या विकास व प्रबन्धन या नीति थो गुहाली लालानागु खाथया दिगु दो थो ज्याजोले वेकला कासा मिपिन्त विकास व कासा ख या विकास या कासा या त शहरी जीवन पद्धति देखे त महानगर कासा खेले लगानी उपेका यिंकीको खना थया दिगु दो वेकला तया दिगु दो जनप्रतिनिधि वेतुङका महानगरपालिका कासा ख शिक्षा स्वास्थ्य थे जागु क्षेत्र या त न विशेष प्राथमिकता बिया निरन्तर जायना हुना चंगु दो कासा ख या विकास नीति जिमिसा यनागु थो चिरंगु गुहाली चका ख ये महानगरपालिका थुगुने न थगो क्षेत्र दुने लागु एबीसी डिभिजन लिग या डाङ गुहाली याको खसा आछु निली पाए बी ओ सी डिभिजन या क्लब ते त न गुहाली ललागु ख मेयर साकेन थागो दो महानगरपालिका थुगुने बी डिभिजन क्लब या त सोगु लाख व सी डिभिजन क्लब या त निगु लाखता ग्वाली याको ख ज्याजरी नौनादेशी अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाई अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा यी महानगरपालिका कासा ख या विकास या नीति नुगु कथा या जयाको थासे प्रशंसा पकातिको ख किफलिना कोरोना भाइरस परीक्षण यागु यानिटी पीसीआर ल्याब स्थापना जुगुदो मंगलबार छगु जियाजोया दठिकीपु नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन पीसीआर परीक्षण कक्ष या उलेजा यानादिको ख नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय गुवाहाटी त्रिभुवन विश्वविद्यालय बायोक टक्या कार्य किपु नगरपालिका ठुगु ल्याब स्थापना यागु ख ल्याब परिसर चंगुल
ड्रिबी लाइसेन्स रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना जुगु खसा ज्याचले नवासे मेयर महर्जन किपु नगरिया जनता या त प्राथमिकता तया ठो ल्याब स्थापना यानाको ख थयाटिको दो नेपाल सरकार गुवाहाटी निस्वानाको थो ल्याबे नेपाल न्याङ्कया जकम्मको विदेशी टेगु स्वाबियान परीक्षण जुई तर प्राथमिकता किपु नगरपालिका जनता टेटा जुई वेकल थयाटिको दो किपु नगरपालिका जनता स्वाब परीक्षण यागु नीति छनु निनो हे स्वाब संकलन ज्यान न्यायगु ख वेकल थयाटिको दुसा नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग पाखे छनु निनो लिपाहे स्वाब संकलन जुई ठठे स्वाब संकलन यापले विशिष्ट ज्याथापि लोगे पिन्त प्राथमिकता बिया स्वाब संकलन याको जुई वेकल थयाटिको दुसा वेकय कथ आ ठो ल्याबे नमुना परीक्षण याना छनु निनो हे स्वाब विभाग पाखे प्रमाणित याको ज्यान जुई ठो ढुंका सर्वसाधारण न्याय स्वाब परीक्षण ज्यान याकीको जुई स ठो ल्याबे छनु या मदिन निसगु स्वाब परीक्षण जुईको ख वेकल थयाटिको दो या टोकी चंगो नेपाल प्रहरीय महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवन बानेश्वरी सरेजुको दुसा आटेको बिया वया चंगो सेवा वी छौ वडा मीन भवन बानेश्वरी चंगो ज्याकुटी बिगु ख थाको दु टेकुई भवन देकेको सुरु जिव तनय ज्याको मीन भवन बानेश्वरी सरेजुको खसा ठो महाशाखा नापा हनुमान ढका चंगो ज्याको सरे याना टेकुई टेहगु ख जापानिया दक्षिणी नगरी अपना वाबया वगु खुसिबा वो चला या हुनी नियम सिबे उपमनुत सिगुदुसा दर्शनौ मनुत आतक न बेपत्ता चिया चंगुदु सिनालिसे या उधारकर्ता पिन्स मंगलबार सुटे निसे उधार बेपत्ता मनुत मालिगु च्या यागु खासा जापानिया दक्षिणी क्षेत्र क्यूसी वंगो शुक्रबार निसे या तथगु वाबोगु हुनी खुसिबा न अपना जनधन्य क्षेत्रगु अधिकार देशा थागु दु मौसम पूर्वानुमान विभागीय कथा क्यासु या त केन्द्रबिन्दु दिका अजना चकवावैको सम्भावना दस जापानिया पश्चिमी पक्षी ढयाथे फाग्या तलिच लागु व पूर्व क्षेत्र पाखि न्हने वगो खने दो फुको ओके जापान सेना मनुते त अतिक जोखिमले चाहिँ छेछे पाखि उदार्यना चोंगुल्लु स्थानीय टेलिभिजन प्रशासन याको ख विपद व्यवस्थापन विभाग कुमाउतो या खुसी सिठे क्षेत्र पाखे जक पी गुमसिगो सिमलिकाको जानकारी बिगु दस मे मछम वृद्ध थास छिन्दुनि सिना चंग अवस्था लुयावको ख थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु अक्न पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमित स्वपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमिगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मनोदुना चना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी संजिला जी विनीता यातनो वनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या